Saya Muhammad Syah bin Awaluddin, berasal daripada Negeri Sembilan, sekarang menetap di Kuala Terengganu. Saya join Forever pada bulan 7 2024. Asalnya saya hanya menggunakan sebab saya sakit lutut. Saya mengalami sakit lutut, yang mana pada tahun lepas patutnya sebelum saya bersalin, saya kena buat operation, masukkan gel dalam lutut ni lah. Saya daripada doktor lah, tapi saya tak buat lah. Sebab bulan 7 tu saya jumpa produk ni, jadi saya amalkan makan EBG, Omega dan Bipolin. Mulanya lah 3 tu saya makan lah. Jadi saya makan dalam sebulan atau 3 bulan, memang saya rasa memang tak ada sakit lutut lah. Dah berkurang lah, tak ada rasa. Saya tak perlu pakai knee-pad. Sebelum ni saya pakai knee-pad. Saya nak berjalan, nak bergerak mana, nak solat, memang pakai knee-pad. Kemudian nak lutut pun nak lipat kaki gini tak boleh lah. Tapi saya lagi lah. Memang sakit. Pakai knee-pad pun rasa sakit. So saya terus amalkan. Dan pertama saya ikut program K9 ni tahun lepas. Dan yang kedua yang baru ni lah. Jadi daripada situ saya memang terus berperan sama amalkan makanan dan saya tambah produk saya. Daripada Bipolin saya jadikan tambah Bipolis, saya tambah Herbalife, saya tambah vitamin C, dan sekarang ni saya tambah kalsium dan oil jelly. Saya dah boleh cycling. Cycling dah bertemu. Saya buat gigi dia berbunyi. Tak boleh. Berat asal saya 97 kilo. Sebelum saya dalam kerja lah saya kerja supaya di swasta sebagai firefighter lah. Jadi banyak pergerakan ya. Banyak panggilan dia apa semua power ni. Memang tak boleh. Jadi separuh ni alhamdulillah saya amalkan. Sekarang ni saya dah bersara. Jadi saya dah lepas ni saya buat exercise, saya dah confident. Mana saya dah boleh berlari. Memang tak ada sakit. Memang hari ini saya dah rasa sehat. Dan berat saya pun yang lebih kurang 6 tahun 4 bulan ni saya dah turun hampir 12 kilo. Jadi memang tak ada